waishilizi wanzani wa hele dawla Tropic FM kaonga mjihunrao hunu Marseille nyo mjihunrao bonze mjihunrao hondani ngari mbushiri yao ni kheri na salama nto sana salamu zirehma za Mwenyezi Mungu nazimwendeleni uskolewe inu tarehi 20 na mfukare mwaziwizidi na 20 na ndaru siparwa nuwaze watukufu wazee wa hele jera ikawa mihamba isiwa shahambu hahuja wafanye declaration banu ha mikataba haunrongo ikawa ngwazishi yao hosonima lejera isiwa shahambu na mrambuo ze suraya za huwa na damu wanu mwone haini nsanansa ngabo grand notable ikawa nguyenshi haruma wamji wa Marseille na wajanza warongoze wananyao waihambu Nekomor waishie ushahidi sisi Tropic FM bandari parwa ikawajibu rijibu heze suraya za ho watukufu wanu si humwambia nikako zijo huja zijo kasirini ko zijo tsatsaya sojo kadhair ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazima rimikeni haki za kibinadamu isiwa shahambu labda wazee wanu wanzo watu fataha ngewandise makalma yao كل دعائي ودفع البلاء إلى خاطر محمد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاه وخير العلم وخير العمل أمين. وخير الثواب أمين. وخير الحياة أمين. وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وفي الخطيئة أسألك العلا من الجنة اللهم أسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والعليمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من حزن الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا واسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احيتنا واجعل الورث منا واجعل ثأرنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفعته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضاها يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين وصلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله. Kwezi watukufu wanza ni mdugo wa matangazo wanu do wazeye wa hele jera la he hambu ikao mihamba isiwa gamjodo ishia hamzima ngujoji presente no mjini kaudu ya leo labda mwana nyasi Sule Ali Abdallah grand notable ngujo hima yaonise ya zahahi fikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Andaninga shukria ukwezi ni wakomori mlohondani na bonze mridungao ikao mndu wakati ya ladhimu haini mndu yatowe ze sharfa zahe uhusu uchaguzi wa 2024 heni mndu wanzo komori ende haji rikubalia na vanu kwezi uka estafu mimi Sule Ali Abdallah Mzimba humjini Singani wanruweni wana watijo shangaya shawanjwe sheisimu hilishko upara tidhamini wo sekretariani do wanzishi jimla wahesha ikao sha Marseille jufanya ndishahe Faransa kamil huhunda wahe mtukufu hatu Burhan Hamidu yajuka raisi inshallah 2024 zenongo zamba pia izonga mzijua wakemana rajawanu iliri mwambieni ukaya imndu ya ladhimuri mvoti Burhan Hamidu shawandu wandisa habandabo zinji zitona mfano nando hukaya rishia hukaya muallim al-raisi Azali Asmani hadisa hufanya emisajaja no sambazo wa mapesa haruma yenti hambu na hutoa hari proje za ndabu rujoka kana uzifanya
baishi hamba kaye mrenda haukamba kujume mapesa tao hajana ukarjaya unasharishia shangar aminiu kanyinyi mwabeshu mapesa hayo yanyinga mjorenga mulendo vinafi mle mjeho msutuni mvoti Burhan Hamid izo ngari aminiu haukanga rjoka uamini amini wa manadamu woko hulu hama pesa shaizo fikira na taratibu ikao nizo mfanyao risha kare ambe hurenda ngari zijuao Ntuhanza nambe mbikao nga mzijuao shanyinga mzijuao ka izo ambe hurenda kaini mndu ya batsindaye etsomu wahafu izo nga mzijuao haina usiku artumuda maiti subhanallahi arumenti ya Komori ngarombo mngu zishaje na sisi la sina Burhan Hamid izo nga zijo ushaje mndungu johaba he nafasi yahe izo yao nao zetabu za hensi ne zahiri za hensi iliri hunde vahanu rivire inshallah wanajasi grand notable leo inu communique muhimu eshamparani bano skole wenge mkinishi hao kaya yezi ya fahamat rais colonel Azal Athman a débloqué ma pesa timambiani bano ka 125 millions pardon ikao zibotwa budget pare ikao ngetilao homjini bangwa obahanu zamba o makatiano hisezo mbongizo nga tayari pare homjini mtukufu mjwaezi salimani e budget yo nge hisabu loze mali kaunti zo mfumbwe makatiano zabari hindi makauja mjitsanganye bano haba hinu mwambie rongo hindi ewa bujango bano wajao aukanga mshangayo Muhammad al-Rais Azal Asmani ikao takriban ngamjokainu manda yararu na yane hazalo harumenti ya hambu ikiabo leondo ya jusa ushaitwa ya jokange nati azinshanga za ndondondo ngamjoka izo ndongo za ndabo izo za hanza wandu wa mvotino wandu wa saleme wanezindabo za hahe hovoti izo ndongo za ndabo karjamba kana hubehe mapesa ayo karjamba hasaya be karjamba izo mbo kazina henda zafanya waneka hafanye pare ya sabangwa au ya hamjoezi yo hatso jifanyie ukayafanya wandu wa population kamili hizo nizo tsao shantu amini zenongo hizo emana leo yazibeha dabu yajoka Burhan Hamidu harengeshe isiwa shahambu hashitonko deni bahenga nzambie wandu ndabo ili watimvote wandu kwa na ukubali ngamuhulabiyo bana Mwenyezi Mungu ukaye heli rakajana tile heli liyo leo jana rikahuishia rikahuona shale ukabati mndu ishio ndabo zambao ani sika Komori juzi haina sikumitesha sabangu kutopare badi sende Komori kado zinji juzi ndo naona mbakuduro ya bira hujasingani giabo leo ngutojojo hakwezi mtukufu bahari wandunga vote umaudi amengu tobara pare usabangwa yoke na huoniha yongu zangu tsaho harmaze vote ardia toyo wala nazindwa wabala ndaiho ya warejes abonge kwezi ntuka mle kwezi ntukaza nuonise ukaya wananyasi wa shihambu na abo tsidi hambu ba au kabantu mwameka Burhani wetu wa hambu waiwahe Komori kamili wananyasi wa Komori haso nensia hambu azali halava ukangwanzo yashinde Burhani baisha emvwa yabo mbungono ukaya hazingamanyi haenkomio haonoka Hamid Burhani woile wo de mwanadamu harumenti ya hambu haswa yazaliwa ujoshinda afanye ndrongo vahengwanzo yazingamanyi wandu naika na urizingamanya wandu wasa kubali kemdola dumia tunebilte Burhan Hamidu hambu rensi ya Komori kamili abongenga mkazo yabo ni bulo wazewa hangu wao waenjeze mbali. Wassalamu alaikum warahmatullahi watukufu wanzani ikao ngamdungawo ya matangazo ya Hel Daula Tropic FM kozi jo just jo kasirini kozi jo tsataya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao ngao hangao hunu Marseille tosa na salam mze watu kwezi juha uonise za hao fikra. Assalamu alaikum watukufu wa masiwa. Alaikum salam. Kwezi ni mwananyani mwanzani wanyu bali hanu baadhi watu mjezi hangu kama para Muhammad Adam sijamana siku leo ino nje shukuri ni mwandu ikao dum amini mwanama
burhani manzeno ni mijile uzadeni wajau mwana burhani sena uzade huu haukaharfanyilia hidayanku halisalis labeka harfanyilia hidayanku halisalis ho jumwe kandidaturia hii ngalelo au kaya irungumwa sampanga wahamu andikomwa Allah au kalelo itsongesa haini za kufanya haini za kwamba ngazwangwao kufahamu ikawe ngehe namna wazamba wao kweli imbesi hata wajoti ya betoboju sha lukaya ngamjokaya isho zingarao ujunga wabalala Allah ujunga balala shamish kuna shukri yao mwana mahamidu au kale leo manazinza jirili lo pia na boka hamidu hatika ndaturiyahe kwamba zikaja parufanyishia abo lazima wandamu wanundumuhe ibenge ninga mumshukuriyo tunamumbeshwa marahaba menji amumbeshwa marahaba nanya mumdunga ngamumbeshwa marahaba nsi ziye na sisi kajabanu dijadiye mundu hamidu ye mwanadamu juwana damu wala sisi kadamba kabanu aliongo mundu kalswenga mundu mwili ngaliyengo afandu mbi izolengao chakalswenga mundu mwili Mwenyezi Mungu jaleka hamidu oi haukahalo risala mazinji Mwenyezi Mungu jaleka hamidu oi woinde mwafaka wa hensi ya hatu ujol pone sharisha hensi ya hatu Mwenyezi Mungu ajelensi hatu ihe hatu ikawayi ndo mwenje rizqa huoni na insha Allah taala bidhal karim wa ma'ala rasul ila al balagh mubin. Assalamu alaikum salam. Watukufanzani ngarendele yao na mpango wa hatu ikao konda ulatida wakati ni mahea na mpartage ni mjoko hea mpartage haukari mabiani ukao skale wenu ze voti za 2024 tarehe 14 haini janibu haini isiwa haini jendo la huwa nadamu wa Komoro ngojo huonesa ze kweli baadhi ya huwa ze watukufu anu ngaonesa ukaya jele wenu selema ikawa ndizo zambilwa zanzozibaliwa ujambu za tufanywa hale ragu 99 ya mhuwa daula rangi daula atajiwa sulema katianu zinupia Burhani Hamidu ndio yatie kandidaturi mwishia za fikra za hemzee haonisa ka gujibiwa hamfelicite ho tie kandidaturin leo yeshaisi washa hambu warambue wakati kao dowendao yili haujinika kwezi mzo watu tosa na salamu watukufu wa hemasiwa mnohunu Faransa nwalo ngazija amani na salama tuyahanyu aungushiriani mwendo mwema Mwenyezi Mungu atukane shari sha 2024 Mwenyezi Mungu atukane amani pepe harumema swa ya hatu wasikata vatabu izode zembio ikao ngarendele yao hahumtosani hezento za Islamu nimwambie nuka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam. Mi mwananyanyi mwanahanyu mjobahanyu mehuparwa papa madiki jumashungwa mbu sharu mweshi zungu hunu mangani mitsowa madiki kwezi watukufu wa hemasiwa hususwa demasiwa elesiwa la hatu la mbu aukajuzi likaurongoza shande kongori kamili lelori himi haurongoza ensi hatu ya hambu ikawa ensi ya hatu ya hambu amjeda dingoni babi ni moniseni ukaya ya maadhamanaru mekongori onsi pia wala waharu mwae hambu basi ikaheni dhamana ya haja hakazele mwe hamadi swalihi hauburuhani basi hamu ijomba ni hulambe woni aukaliunga romunyi baraka wo guverneri shaitsa nge shukuri yao yebandu hamada sana kuja matsani yabo na maguverneri adunga abo ikawe zensi za dunga abo ngizo kaile hanasi ayotyayibu
Vanu Burhani Hamidu Witsukani vanu si Mwanza. Burhani Hamidu yo Janza. Haukana kasi mdu ikauhanziwa. Mdu Janza. Hauka Burhani afakaye mwana wahe Hambu. Ye mwana wahe Komori. Na nyimone dalili vanu Hamidu ya henda. Basi wanadamu uswani sotweze sifanje mekao hazifanya harumwe Komori kamili vanu ya henda. Hata juzi kawoni sauka ya vanu Burhani hasafa ya kampani yahe. Haukara mundu wakati kawo hajuu hatwalisa kampani hautahuwa nadamu hateji waswili. Basi gamona ondonyi wa Hambu wanduka hibi hasna haini barongozi monao lelo wa Hamidu Burhani harumwe Hambu msiliwazi ukawirwa prezida menchi. Basi Burhani hansi tarehe harumwe Hambu na ya diswali haukadi swali hambada mjuhe msome ya Hambu ngwana zinu warufu izabidi mwe Burhani. Burhani kana ka president de la République shaha ka president de l'Assemblée. Basi atili ula president de la République hizo yazifanya harumwensi avengele hungarishi yao harima aligazijanga sabazi wao harina poroje zanzia nazozifanyiwa. C'est dommage. Unsilo wakati wa mfanywa hasi. Rikafikiri lelo ngwa hima wafanye bila ya heza akiri niza tsukiri yonde hedi. Haukaga si hunu basi hani mdo ujate haonisa maunio ya hae ukikati votiwa amjofanongo kada na mnakada vahe mdu wanakamdu ngwe mdu wola bani izalengo zahe na ina madelo mema. Shasi usukani wimwa nama haimwa ntani wangu no ça passe pas comme ça. Abenge Burhani wayo ujanza ngari mwanzao hazina tabia zahe ngari mwanzahe mahabahe ne Hambu kamtushukuria Toto Maliki samahani kwezi kamtushukuria kaya leo inu mji mtukufu wa Mabango angabatilo pare ya robe isawe zinizo sangizo tiari mji mtukufu wa Mjwezi kadha wa kadha kamtushukuria honi wana wa Hambu wazee wa Hambu ngari shukuria ushauti liwaze unsilo wakati wakamnukufa izila hasi haukema ndaisa hisa eniza hufanya zisazifanywa leo zila kaulade mwikeensi kwa ngufanywa hazar mwila Hambu ewa ngweshilio Allah ngazwele yao lelo likaulinda jaru misezakiri rezatsukiri Allah ngazwele yao wani wateshaunda lamba ukaya ngazikiri wenda azi Allah wana kwa tusoma mafundiwa baezele kuni wadawa yawo singa lusonije wetina msomo. Basi bila ya Burhani wa Komori ni Hambu hasa hirengeza inu mruta ushanji mahe Komori na voti Burhani hakaro wana he diaspora wasoma wanuhunu wajojo masi wanofanya hazi na wano wananya walungazicha lelo monsibi lopitali isona madukteri isona malalao nusikondoko wati shengo onda uche hansilo msachacha ino wakati munajo kansaregeze nti watala mulona wana lona harumwesi diaspora ngwajusi akomodu afanya hazi unanu wananyawo wanngorogoze Hambu haba haino wala urongoza upande wa ya Komori naam watishe rabo upande ya Hambu yeni njoparani kiwa mapesa ya tabeka surenga hakoma ya daula na renge mapesa haukeze ngudu msutuni na nyuwa bangwa hausalimani haumjwa esi jamba gamfanyiwao shake jafanyiwa hai zombusa ngizo surplus ngemkinisha zojo ukaya hai kenzitilo maudunga litwa hurengwa zilejeziwa babo labo nisula honisiwa noili aliwandu wa 40 ambujao wazwele yao basani izo njo uhambia haunjo umwambia ni wa Hambu rile miwandrabo karisina mri kaunjo risikinia halumwe Hambu hawe Komori kati Burhani na mjifikirie halumwe Komori na mlole mweshelo wana mweshele maisha maziru yaliyo mweshelo msajaja wana wanga miapi ya buwa Komori kabasi mrujejuse Komori kati Burhani hoi msikiri wandu wabadi ya majo wafuliza mula hao ndujuba na wapisamni kanina mbesheye isomali za hanyu
sheze mwizo msutumi na mavoti ya Burhani Hamidu ele 14 janvier inshallah kamna ujitwa na hu la sapeli tena ya hwandu zatu wa mwajabaraka ukamwajabaraka basi mroni stela dhahanyo akwa katera isiadi yo mjahanyo ntipia basi ndo hunu mhaja hambu mzee watu bala hao ni sauka yangu shukuru kandida Burhani Hamidu ka zenema zini kaunga ziralo hujarmwe hambu da bati kandidaturi upande wao ngo mshukuriwa ngo mokaya badike sila kuyafanya zilizo kanjajo henda hai haukema nazi zonti pia ili wahidi bwanadamu watu wa kuvoti wa tsula Burhani hapija la kusoni sela mnainu la ndabo yaba rilimon bwandabu zisibuzi zija basi wana luzatu mwaja mside kurashihe haka raudu wakati yabanyi wa hamu uri mrengeni shamsidi wazi mzaze yojo zana wahidi shemi fano tima msisona kani wala mwane mzima hafanja ngamrejeudi ngoni mside kurashihe na mboki Burhani banga mcho kuona maisha mema ngamjo kando na nyinga mjo kutukuha na nyinga mjelela usoni wa mwajabaraka asina nyiri fungiana hata jua Mwenyezi Mungu. Wassalamu alaikum. Washiliziwa nzani wa Daula Tropic FM la station du Soleil za habari za hatu gazendele yao mwambia nukazinu panga nzima za hele jira la hambu ikawa mrungu ono mrungu hisi uka zenongo oskwalewe nziregwa mzee wa hatu dongo indiriza utekeleza banu rasalamu akomo wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Mwananyani mikara sidabu mbayo hatushuwani amrongozo shande hambu hususo ndio kayana mwede mwangalie nyambu wanatu masoma nyambu starabu mwangalie bila ya hema haimro ya rumavano upande wa msomo upande wa hasi kabataka uhandongwe mahiyo pia lazima urishaje dira tarehe yenu ripoti Burhani wode mdo mwafaka mwenzi ule mwafaka ni hambu. Assalamu alaikum. Kwezi watukufu wanzani ya mfikiri hama muishia wazee ikawa wakaurongoza sheisiwa shambu wakaurongoza sheisiwa shambu waume washe mabani hao mashababi ukaya ehazi sindabaha amma waprofite waonisa wakomori kao leze judi za hemtukufu Burhani Hamidu abenge amfikiri hama karnahonda ujumabo ze declaration kao ndizo zafanyishiha zihisa tosa na salamu wa ila lika rendez-vous de le 14 janvier 2024 et ulona wanru ujoniha demokrasi havoti kao za amani iwanziwa yanikiwa ulona za competence za wende science zoni zo waze wanu waonesa kaya hambu itirumiliwa bildizerabaha itirumiliwa lamihabaha bai hambu yo ikinaya irambua imahalaikao deyezi kokaya na wongo waonesa ukaya wafanya ze appel zonti pia wa mike kandida Burhani Hamidu heze tarehe ikao dizo yafanya nize natija zilona suraya ikao yekaha hunruo rais wa daula ujonganya hambu izagaze ye Komor ipuengayo. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kozi jo jazjo kasirini kozi jo tsatsa ya sojo kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi hauhusi shi wari hauhadile lazimuri mikeniza ya kibinadamu.